دم باش برنامه زمان و رامان بزانیارین هیجا کجمیوان خوین شارزا وردگره دبه پراگریدانه که بسود و پیوندیه که برهمدار دنافبرا کسین پسپور و جواکه ده و جارجی میوان کیمه یه هیجا و آسبلند جباکوری کردستانه او جی مموکریانیه مموکریانی سال 1981 لگنده تیزیانه یه سر بنافچه ارتوکلیا مردین جدایک بویه لزانینگه ها دجله بشه ماموستایتی بسری کریه دنافبرا سالên 2004 de li Amedê li TV radyoya gunê karê rojnamegeriyê kiriye. Derdora 4 salan li Amedê waneyên Kurdî dane. Sala 2015yan tevlî 8 hevalan bi hevkariya şaredariya bajarê mezin a Amedê û Kurdîderê kovara folklora Kurdan derxist û di desteya weşanê ya kovarê de cih digirin. Sibata 2017yan bi bahoz baran û mehbûs serhedî re weşanxaneya Wardozê ava kir û karê weşangeriyê berdewam dike dibere jî karûbarê berhevkirina folklorê dike. Adara 2019ya tevî 6 hevalan li Weqfeya Mezopotamyayê kovarê folklora me derxist û hîn jî di desteya weşanê ya kovarê de cih digire. Heta niha sê pirtûkên Memukriyanî çap bûne. Abando çîrok, folklora ronahiyê folklor, lîstikên gundê tîziyanê folklor. Memukriyanî behsa zimanê Kurdî dike û dibêje. Amanja min jî weke gelek xizmetkarên zimên ew e ku ez jî li gorî karîna xwe ji bo zimên kevirekî deynim ser kevirekî, peyvekê, gotinekê, çîrokekê, serpêhateyekê, lîstikekê ji windabûnê rizgar bikim, qeyd bikim û li ferhengê zêde bikim. Nivîskar Memukriyanî di çerçoveya axaftina xwe de li simpozyoma çand ziman û perwerdeyê de ya kolbatmana Bakurê Kurdistanê hatibû li darxistin. Behsa folklor, keresteyên folklorê û bandora wê li ser jiyana me yî roj bi roj dike. Bi nerîna wî Kurdan giringî û behaya folklorê nizanî bûn û heya niha jî baş nizane. Lê êdî li vê dawiyê hêdî hajê dimînin. Herûha ew karê hatiye kirin ji bo parastina folklorê ne bi şêweyekî profesyonal bû. Lewma jî ji me re zelal dike ku çawa em dikarin vî karî brêk û pêkî bikin. Mesela hat vegotinê li ser folklorê ser zimên ser netewesazbûnê gelek kes hatin axivî û megodarî kir me ji wan sûd wergirt. Naj ez ê pêtir li ser qada folklorê, keresteyên folklorê, wan keresteyên folklorê ên ku êdî dibin nivîskî û tesîra wan xebatên nivîskî li ser edebiyata modern, edebiyata zaroka, an jî bêjim jiyana zaroka, an jî bêjim jiyana me yên pratîkê ku îro dijî roj bi roj li ser zimanê me tesîreke çawa dikir. Beriya her tiştî divê baş bizanin ku heta niha jî em Kurd li vê derê me qedr û qîmetê folklorê nedizanin, em nîne jî baş nizanin. Ev ê ne û dilî gazîneke, pirsgirêka me hemûya ye, em dereng bê hesyanin. Lê van heft heşt salên dawî, 10 salên dawî hêdî diber re em bê hesyan û em hay jê çêbûn. Piştî ku em hay jê çêbûn, kesî bêtir xote ku dizanî êdî folklor çi ye, bi gerî çi tê, bilbeşê wê çi ne, disîplîneke çawa ye, zargotin çi ye, bilbeşê zargotinê çi ne, dibere berhevkariya van keresteya hat kirinê ku vî kara ji xwe nêzîkî 6-7 saliye mambata celîlan û gelek kesê ji xwe dikin. Li Bakur jî daxwazin kesê ku vî karê dikin here nekirtûne. Lêbez ev kara profesyonelî heta niha baş nehatiye kirinê. Gelekî bi qusûr tê kirinê, bi şaşî tê kirinê, bêyî rêbaz, bêyî teknîk, bêyî zanist vî kara heta niha hatiye kirinê. Ev ya divê ev ji vê merheleyê derbasî merheleyê êdî zanistê be, zanyariyê be ku vî kara êdî bi kîjan rêk û pêkiyê û plansaziyê bêtir serkevtî bin û materyalê ber destê be bi qedr û qîmet bin. Ji bo vê yekê folklor bêk wan kadeke pir berfire he. Yani ji cûrî bergê me bigire heta avahî û saziyê me, xaniyê me, heta bijim zargotina me, heta kilav û starê me, heta çîrok û serpêhatiyê me tev dikevin ava qada folklorê. Bes ên dîtbar û ên bêjim bideng ên nivîskî ji rê nivî jî hemû tiştên maddî û manevî gişt yekser dikevin qada folklorê. Lê vê dawî derek tana serê xwe bû wek disîplînekê. Çünkü berêya wextê heta ku bêjim folklor nedihat zanîn baş kesî qal û basayê nedikir, bêtir karê folklorê, berhevkariya folklorê, analîz û derxandin li ser folklorê
کسی دقیقاً ده پیسپور بچم شب برابر کردن آنالیز کرد. پشتی کبسری خو بوک دیسپلینه که بداویه ادی فولکلور bu folklor به beşen ve çebun. İja ama sen mesela folkloru o ne hasıl Kürdistan'ı o bir taybetici Bakur. Evi karar çıkasat yekirne. Aji çıkasat sahip maye. Bir guman em tabi ki zanen kes zanen kesik vikali mecbur ne hasıl zanen ku çıkas kalu bile ve en avserek bejim roj çu barah mahfude avan keresteyan ve bila dişe koda tabi xora birim. Çıkar kesmeye ama en avserek ku bejim vantıştan bir nekla hina bila mahfurta ne çıkıyaya pırke manen. Cükür zanen veya ekul sahi vikali dikir bu xod zanen. Em sahila em dibinin ام دارم کدری کشندری دخل دبی کالیم هم دو سالاری رحمت کرد پیرام هم سه سالاری رحمت کرد آبی هم فلات زار ولا پروفایل زار بود ادیت به ولا سرپیاتی بود ادیت به ولا چروکی بود ادیت به لوریکی بود بس ام دارم کدری و بچین هیچ کسی لبرداری استخوان بدگرن چما تشتیک کو هم هیچ کسی مچون چو لی تشتیک کو هنر امی چاو به هم بکن نام پرزگری کمی هی اول کومیش ایروپی و بیکارت چاو برای کوپی بکن یک دبی کارده وی کارجو کبرای کوپیه کردن نخواست دبیج عالی کسی پیسپور وی کاری های جهان زانن دبی پیشی کسی کو خواست وی کاری بکن آنی دبی کو بکن به پرورده کردن حتی پرورده نی دانه ریور بازار وی کاری قاعده اصول وی کاری عالی تکنیکی و دشیفراسیون و رداکسیون و هر چی دبی حتی به دوست و به پرتوک آوان کارده کردن ام بغلطية روبرو بينن دبيك بيج وان كالستين السحب بين هالكرني هذا بعد استيمان ام تشبكر وان كالستين بيشتكو بهالكرن هذا بعد استيمان بيك وان بي واي بي خودني بي راسكري بي دشفر كرني ابيج اوجي هالكرني بيشتا يكيري تشبه بالشتا وان تشتكو بعد استيمان بيك وان حافظه ملتكيه بيرا ملتكيه قالكو ام ايرو لگوتنك پیشیا دنیرن ام گودایی دکن ام چی تیت بینن گوتنك پیشیا کرسه بیرو باوری و بیگمان باوری یا ملتی بیرو باوری یا ملتی چیه نه چیه خود دوی گوتنك پیشیا بشارتیه böylece ki gavak var da bejin godایی dikine denava böylece anda بیگمان چند تا وی ملتی و هرنه بیرو باوری یا جواکی چیه خود یک denava گوتنك پیشیا böylece anda بشارتیه Emi çava tepkim vaya ka avaya bir çıktı çünkü mecazi ne? Gotile peşyan geldi merhaba bıkar befey bıkar. Böylecan de merhaba bıkar befey bıkar. Şiyovej vaya arat bey. Gavako evan gotile peşyan böylecan. O hem ki dine bir kaldı ki gavako lisahi hat berhat kırne. Jikalu bile ki jideve ki jnasene ki hat gırtne. Heke veyda ke veyda ne kayıtkırın o ne nivisi o manaya ve çiye de ben ne nivisi o ve nekli nivisi o kurdu ki ne kırne بيكم أول طاب بيشيا عاجي بيجم أو بيج بكيري شوية. جالية المجي هكا مخازن فهكا كبوتني بيشيا تشيكن يك بيجم تكنولوجي تشيكن از بيجم أو بيجم تشيكن. دبي أم شو بكن دبي أم وان كنستين كل سنة هات بينهم كرنا حميان يك بيك معناه وان أم بني بسيكو أوايا أم بكاربن جنشيت بني خورا بهلك أو جبال مسألة كبل. بيشتي كبيج ما وايا حمود شيء كنا زبيج بس قيد كرن ما نفسي ما كان بردوك أو ما شاب كرن ما بلع كرن. أوان كرستين كنا يخدني بكيرشتي. ده arşiv etmenin, toz dıgırın, da rafa etmenin, da bütçe gerekçe belki vakti bektadır kıymet etmenin şahitlerini teşekkür ederim. Heki elbejim avant şekma berhef kirin. İş kısmı kayda. ووين هات خدني وهات بلاغ كرني ومجي سود ورق جزارو كان حتى مزنا بيك مالي تسبيل مالك اي بكا الچ بكا يك ال اخفتا مي روجانا بكا دو ال زماني ما بكا زماني ما كنت تشقا شيت با خرد با ببيوان ببيجا ببودني بيشان بمسلو كان بسرفيهاتيان ببينا كي دستان وافسانيان وقرد شدني اي خرد نمر اي بكا يك دني لوريان مثلا كبردينجا دوري تشكي حنكا نعم للدنيا حمو كسين بيشن كل سنة لوريا خبات كرنا زانيار بيكاري بكرين جيدنوان چيه مثلا زارو كل بيجن بشيكيش حف حجميا خود زكي بيا خودا دبي كل نبا نابا جمو كل بيجن بخواي زارو كي برجيل و جهادي بيلبرو و خودي زمانك الشيك با لوري نبا نابا تي چه بكي
وان لوریکان هی ذکر بده دوی جوی زاروکر آن جوی زاروکر بی گوتنی ام دبیجن از نه باور کنم کسی بیجن ام کسی بیجن yani az bخوام بداوی وی نشه بداوی بجم نشه من ها جوال من ها بجم 25 ساله از نه مشاهد کسی لوری که زاروکر خورا گوتنه خبر گوتنه آنجی بجم لوری که آتا برهم کرنه کی راشتی پرتوکیو بجم اجدر کشا خورا گوتیه پرکه وشاره دوی بگیرینگی بیت شیدی کوبان لوری که تبی برهم کرنه آوایا بی چاپ کرنه آوایا ادیل ملت بی بلاف کرنه کو ادیل ملت بخوینه اوانشتان زاروکر خورا بیجه لوری کات گوت نوی زاروکا لوری گوداری کردن چه کارا وی زاروکی آج وی زاروکی تهیه بگمان او زاروک ذکر جا خود دوام کلی لوری گوداری دیگر امهایشی تونن لباس وی زاروک آج وی زاروکا هایشی هیا هایشی تونه لبه حبه خور پیوان هند بر دنگان هند بر ریتمان هند بر ملودی هند بر بیرهات چه بو بعضی بو یک سال دو ساله چه دوی چیروک جدیه اما جوان زاروکانه چیروک نبیشن ای خیالی خوب چه خورد بکن پیوان چاواهی ببین ای چه آش ببین چه بکنه هموره بردسته بتونی دوی هبه او چه چیروک اج بزاروکان پشتی چیروک چیته پیدوی از زاروکان بلیستیکه هیا زاروک هکن نلیزه زاروک مزن دبه نابه لندره مالی لکو چلزکا که لدربه لبخچه لحوشه لکو سرخینی لکو دلیدو برابه هکا زاروک بلیستیکا نلیزه مزن دبه نابه نخواه لیستیکه مجنه ام چی هنیزار که خود که ام کیان لیستیکا دلیزن شیک تونن که حوالی می و بجد گلی می کل باجر پرالی ده تلفون اندرویده به تلفون زار که خواهی لیستیکا و بجد تشکیل موزیکی بکن راسته امش کد زار اواتشتان لیکونی که سرات نکرنه ده انجام وانی که نوام گوتارم ده وان خباتان ده ام دبینی که یک جای مثلا جينا لإسطنبول خباك سر تشكيكية لسر زاروكان كية لكشان زاروكان أستعداد إنجلي إك بيجم بيتر رابوري وارهنا هذا قيد الدولة ده بيجي زاروكان بعزلة بقصورة ده بيجي تشيوي هي ده بيجي هشي خدك كيما تشيوي كيما ده بيجي كورفامة شما كورفامة لسر اللي كون نكية ده اللي كون نكية كيفية تركيتيه هولي كبيجم زاروكان كبيجم زاروكاتيا خدا يعني بيجم ديش تشار بيجم هي خدا دیو باوان تلفن داید استوان آج بیشتر به تلفن در دوره گریه جیرانی خود گریه مالا خود گریه آب خود خاله خود بطری خود گریه اوی زاروکا ماروج به تلفنه وی دیمنی وی دیگی مایه دپیره تلویزیون وکیله جره دبر تلویزیون چیه دبر تلویزیون ایدی به موزیک به رزه فیلمان آش بیه چونکی در رزه فیلمان در فیلمان در دیتباری yani görüntü bilmez bazı hareket zavcıya perhazlık çünkü bir çağrı xal nikar bir şopil berragi çağrı hoca bana qatini çağrı zik vakit meyan peki lekona partiye करने hatiye ditti ki bazı ki bir televizyon mezun buna sanki ki telefon mezun buna telefon android mezun buna بگشتی بنا و همون زارو که استندار ت ای روز رژه یا ونه اوران امان دوری 12-13 هانا زارو که دنیا گیش انگلی استندار که مثلا یستی دو و سسی وان زاروکان گیش آسوسیال بزنبونه آسوسیال بزنبونه چما زارو رو بدنگ بدیمن بتفگر روچک ایدیا خو باوی خو مالبات خو اجی بجم کلفت مالی مزین نبیه بچه مزین بیه بتشين ديجيتال بتشين بير جهاز بير ميتاليك مزن بيا بيزاروكا ندكار مداخله بك ندكار خوشي باريزه مثال psikoloji زاروكا قص خبات اتي كرني كوي ريزا فيلم اجي موسيقى اجي وات شدي كبهاتنا تشكرني جبوك زارو بكار تباشا بك جي حسبك حمود شي فكرينا وزارو جي حاش دكل بكي تشبو ما بازاركو خو ما بليستكي خو مازن نكر بازاركو مش هذا الكابتن نخوا لیستکی مین گلری این بری بیشتر که مبرهب کربونا مقالو بعصا کربونا زارکیو با بوارا لیست بونا ماتریال یمانی بیشتر که دوی بام بلیزن مبخو آماده کربونا و مبازارو که بیا مزنک بیچادی مزن کربونا از نباورم که شدید دو آنسی وازارو که این راپور بستندانا راپور ندستندن چونکه وازارو که چما راپور تندن ماروج تلفن و بیشتر bilgisayar و بیشتر تلویزیون بونا نویسکار ممو کریانی ددومینه و دبیجه باندورا ببه فلکلوری بون لسر زاروکان و هاد که زاروک پاش و بمینن
و ئاماژە بوەیەکێ دەدە کۆگەرێک ئەم نەتەنێ دەستهلاتێ رەخنە بکن دمەسەلا ئاستەنگی و کێماسیên کو هەنە دپاراستنا فلکلۆرا مەدە لێ divê ku em xwe jî rexne bikin û gazina ji xwe jî bikin. Çima ka em havre li ser zarê mamoste mem û kiryanî bersivê bibihîzin kerem bikin. Ev probleme. Ve çak em kare bejin çe em kare vê bejin ku tesîra folklorê bê folklorbûnî arast. Yani bê folklorbûniya zarokan kêm zargotin kêm lîstikên gelêrî zarok mecbur dibin ku berê xwe bidin qad lîdinê ên bejin telefon televizyonê û zarok bivî bi qusûr dibin, noksan dibin, kêm dibin, paş ve dimînin. Loma jî heke em bikare zarokê xwe bi lîstika mezin bikin, wan zarokê me bêguman ew ê bêtir jidadî bin, şîktir bin, bîrbir bin, gotinê wan, zimanê wan, mêjî wan, fikrê wan, ramanê wan xurtir be evê. Ev problem e. Divê tesîrê lê dike. Tu nebe kêmanî dike heyata me jiyara zarokê me. Ji geyî nevê çîrok heman tişt. Xeyalê zaroka bi çi tê xurtkirinê, îro em lîstika dêrin, digelek lîstikên Android telefona de bêjim ez çi heye. Yani Arabê tajon bilez û bez e bêjim di nav derin wek astronota derin ser heyvê ez bêjim di bo hûtê hefserê bêjim şer dikin bi çekan. Ava zaroka ji van tişa hez dikin. Kê marûz jî me marûz ne. Heke me alternatîfa bide rama zaroka, van zarokan evê marûz jî ve nemane, ê van zarokan belkî ji çanda xwe ji bîra xwe tiştek girtibûne. Vî tişî em bi xwe dikin. Ha em tên ku derê, em tên vê derê ku divê pêşî em xwe rexne bikin. Erê me dewlet rexne kir, erê dewlet bi kerî me nayê, erê dewlet dijminatiyê dike, erê dewlet serdestiyê dike, tadê dike, zulmê dike, tune dike. Me ew qebûl me fêm bikin em yê zanin. Ne xwe em çi dikin? Me çi ji xwe re kirî? Em ji xwe re tiştekî dikin nakin. Na. Qusûr di me jî heye. Em bi xwe nakin. Em bi xwe bi tu awayî ji çanda xwe, ji bîra xwe, ji zimanê xwe, em zarokê xwe dermane nakin, xwedî nakin. Wê çaxî gazname ji kê heye? Divê gazname tu nebe. Loma zimanê folklorê nebe, yani bêjim gotin û terminolojiya me ya bêjim gelerî nebe, zimanê bijîşkiyê jî qestimê ne. Gava derî nexweşxaneyekê ê dayîkek me, kalekî me, pîrek me an jî ez. Kî dibe? Gava derin nexweşxaneyê dilê xwe rehet dike, gelo dilê xwe rehet dike ku bêje nexweşiya ev evê derê min têşê, kezeba min, gurçika min, hûr û puzûrê min. Yani dikare dilê xwe rehet dike, dilê xwe bi dilê xwe bêje wela filan qusûrên piskirêkê me ne? Na. Çima heke bêjim bijîşkiyê me li nexweşxaneyan ê ku dixebitin niha heke sûd ji folklorê ji qada folklorê ji berhevkariyê ji zargotinê ji jiyanê gelêrî girtibûna û bêjim nexweşeke me ê bêjim diya me bavê me çû ber li pîvî û derdê xwe jê re got ku gava jê re got ku ji zimanê wî an ji zimanê fêm kiribûna ji xwe qusûr nedibe. Demekî qusûr dikeve ku derê dikeve wê heyata ku her derdê xwe nexweşiya xwe bibêjin jî. Parêzerî heman tişt. İro bêjim gava ku derdê xwe bêjim bêtir çiye peyvên Erebî nav zimanê me de. Ji ku têmaya berê ji ber ku bi tesîra zimanê Erebî dermaya zimanê Kurdî gelek peyvên dadgehî bêjim hukûqî tev çine te bi Erebî ne bêtir. Em çi dikin em marûz wan mala. Pekî li nava millet, li nava gel di derbarê van terman de berê çi digotin ser heqî û edaletê hukûqê çi digotin heqî neheqî. Tu ne bêguman hene. Gava meriv here nav millet bipirse bigere ka weş filan tişî çi digot meriv awan peyva hemûyê to biket bîra xwe xe. Ji gêynê me ya ew were ser mesela edebiyata zarokan. Edebiyata zarokan heke bêjim ev çîrok û lîstê gotinê pêşiyan bibêj û bêjim destar û efsane evaya hemûyan di dibistana ne di zarokan didin zarokan. Nexwe em van dişa bidin zarokan em bi çavê qalavan dikine em bê vaya edebiyata gelerî de edebiyata zarokaya vaya folklor ne bilo. Ê gava ku em vaya bêjin em vaya wan berdixin. Eva zaroka em ji were qal dikin. Ê pekî em vaya dibistanê me tune ne. Em perwerdekî bi zimanê xwe nabînin. Em ê van zaroka çawa vaya hînî bikin em hînî van dişa bikin em ê wê kart keve ser milê me. Dibe vî karê xwe em bi xwe bikin. Malê bikin em ê. Yani dê û bavê me û bêjim zarokê me dibe vî karê xwe bi xwe bikin. Ji kesî nehêlin. Li ser vêya were li ser zimanê rojaneyê bazirganiyê. Yani îro zimanê rojaneyê bazirganî çawa ye zimanekî lewtan diye. Li hemû derê were ne tenê bajarekî. Yani ne xasin bajarê Kurdan Kurdistanê derî dikana digerî yek esnafekî me xweşikî bi zimanekî kurbacî fesîh û bêjim gotinên orjînal û bêjim zimanê gelêrî û zimanê ku dê bavê me fêm dikin kes napeyive xeber nade. Problem çi ye? Problem ku van gotina êdî hatine ji bîrkirinê kes dilî gazê nekiriye. Kî hatiye bu wana Tirkî peyvîne êdî jî xwe ji bîra kiriye. Kapatmış bike, gitmiş bike, gelmiş bike. Ew xastiş êdî ketin heyata me êdî yani em êdî zivêr bûne. Mayî çi demek ki tê serê meselê ku êdî folklor û bişaftin çi ne
دو حب تشتي کو بيجم تين برهمدو فولكلور نبه بشافتن خورته ام پی سر مسئله تالی و چای مادام وره جبوکم پیشیل بشافتنی بگیرن و جبوکم بیشن زمان خوشیتر بکن جبوکم ادبیات خوی مدرن خورتر بکن ام رومانی که باشر بنویسن ام کاربن به زمان خو بخملینن دویو چای ام سودش فولکلوری برکردن چا ورگرن مینا کس بیشم ادبیات مدرن دبیتش برک ادبیات خورتره و قدر خورت آخری خورت ادبیات رومانی که نویسند نویسکار رومانی که نویسه چه دیگه درد خود بجه چروک خود بجه مثلا خود بجه سرپیاتی خود بجه آیه کی بجه قال دکه وی رومانجبوک رومانه که خورد بد وی و گوتنه خورد هبه و گوتنه خورد به چه به زمانه چه به زمان چه پیوین این بچوک پیوین وان پیوین گوتنه بز رومانه که خورد چوت نویسی نخواه از بجم هاد سرجیه کی قال چه دکه قال کبری کی که ته به فرانکاس و دره در باسون راش کبری کی سری ویخست کبری خست دی کبری کی چون ویخستی اوی کبری کی مزنه گومه اوی کبره بخوشکه شوجکه باقوقه شوجکه خیچه خیزه کیجان کبره بیا نخواه تری سر کبره کم بفکرین به دهان ناوی جورای کبره هنه تی در باسته بعد دبیر چون چوله بزنک می بزن نامه مر کیان بزن مر اره بزن مر لی بزنک چاویه بزنک تحله بشه بخوشه کره قلوچه کوله چیه demek ki teri navê bizde teri nake peyvê me hene lê peyvê xwe nizanin ji bo ku van peyva bizanin divê berhevkariyê bikinin îro di Wikipediyê diqal dike dibe li gorî îstatîstîkê wan li dor 720,000 peyvên Kurdî hene heke ev rast be heke li ser Wikipediyê 720,000 peyvên Kurdan hebin ez divê bawerî dema qet nebe em bi kêm jî hesab bikin nîvî wanê dijî ê orja hîna nav millet nav gelin ovay nah diberhev kirin nah diqeydkirin jî nexwe peyvê me orijinal ku nav millet gelin em çima qeyt nakî berhev nakinin çima zimanê xwe pê xurtir nakinin em hergah pesnê xwe xwe pê xure dikin em bi çanda me xurta zimanê me xurta em dewle me dîroka me heye za çî me heye êrî heye li ku derê ye giş berdest û nigaye mixabil ez dikarim vê bêjim taliya talî em bi xwe qedr û qîmetê folklora xwe zargotina xwe zimanê xwe nizanin yanî em pêşî gazna ji xwe bikin pêşî em li xwe bixeynin paşê jî em gilî gazinê xwe bi dewletê jî bikin em saziya komaleyan jî bikin yanî dijmalê dest pê neke em dijmalê dest pê nekin çûnkî hêza me anayî em nikarin bêjin heye tune yanî şaredarî çehev hene bêjin tên derin ê ku berê hatin çû jî tiştekî bi ser hev neanî nekirin yani belkî bîr nebirê belkî nikarim belkî jê fêr nekir belkî kesî rêber wan nexist giştî bi van tişa dibin lê îro êdî herkes dikare rêber hev dikare xwe bigîne dikare wan şiyar bike bêjin avan tişa girîn kir van tişa divên lazimin ji bo vê yekê jîro pê ve jî çit bi beraber şandalî tune bin jî dewlet tune ve jî divê yeke divê merheleyê de kar li ser milê me ye herkes jin dava xwe divê li derê dora xwe çi hebe qeyd bikin peywek jî pek mühîm e girîng e çîrokek jî pir girîng e destanek be gotinek be çi dibe beraber yani dayika bi vir û niştiye cilû berk lêne wan cilû bergî ku lêne navê wan çi ne yani fîstane dahriye bêjim navê çi ye yani ji kitan serê ve jî kitana çend heb navê kitanê hene binivîsin vaya qeyd bikin ê rojekê yek xwe bigînin û anî hûnê xwe bigînin yekî ku van tişa bê qeyd kirin bên pirtûk û çavkirinê lê xemsariya be ye wek gilî gazin talê dixwazim vê bêjim ku em bi xwe xemsarin sersariyê dikin sergehê xwe tavêjin ji bo vê yekê jî pêşê me li xwe bixeydin em ê paşê gilî gazinê xwe pê êdin bikin em ê mala wa va saeta xwe xweş bes bikur hatin xesareta çavan hatin û spasiya arî derê jî kirin ku vê xebata û bêjim vê sepo ziman darxist tevlî kirdarên baroyê û kekê me heme û her wekî dinê hevkarê wan her kî dibin mala û tevan ava û êwara bê xweş serçavan sersen hatin تماشاوانên hêja li vê derê xeleka me bi dawî hat heta xelekeke din ji bernameya Ziman û Raman bimînin dixweşiyê de.